Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi November ni sari ania thirtu le ngai thatu jongjong te chibai kan buk thau chau ani Lebanon sarkar le Hezbollah firfiak polte tunhaya Israel nen hanin kar hathalo hlea nimin le nijan thleng khan tumtam tak Israel chuan Southern Lebanon lampanga bombing campaign nakal puitan le ta Lebanon ramchunga Israel achet natle takem awang hian Israel hian Hezbollah hotene na hanin beiwangla yang mai khan van boruak lampang atanga bombing campaign lom le lian tham tak akal pui chun zom le mai thaini anti US President Donald Trump le top official 10 Gaza peace deal chu ti hlotlin ani dona Hamas hote Ralthuam li sak ani dona international force te Gaza tirlu thuai ani dona ni ti ansoi mek lain Vienna khopui lampanga Austria intelligence 10 Hamas hian ramdanga Israel mi te beichun zom zelan tuma Hamas nena inkung kaina nei Ralthuam anmanani ti hanron pong ve mek thung ani US hian Venezuela arun thu tangti lauthona lian tak awm mek boka hetiang kara hian Russia chuan Venezuela nena hian nuclear Ralthuam phur thei missile apeni in soi ani mek bok ani amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole kan chanchin thar kal tolam panga khan US tan hian Venezuela hi nikhat thil thua po han la vek thayang ti tur khop mania mase Venezuela president hian thurwal pui thatak tak ram han ai wangin zamna nei big lo ti kan ron report to Venezuela thlop tu ramlang sar ta chu Russia China le Iran te hani boka heng ram te hi tunhaya chuan US nena in melma ti la chuan adik chelo mai thaya US nena in thian thalo ber ram te ani ome Tichuan Newsweek chuan Russian President Vladimir Putin thopui nai tak Parliament Defense Committee Deputy Chairman chuan Venezuela laka US chet na ti to pa lo beile na turin Venezuela nena nuclear Ralthuam phur thei missile anthon lut donani ti anpuang ani anti US hian Venezuela le ache vel anin rina tuipuya le khomwala te sipai le Ralthuam lom tak tak mai ha chop reu towa Tichuan Venezuela thurwal pui Russian President Vladimir Putin chuan US hian Venezuela beitumang taka halan chaume ka wangin chu ti to pani thaina turin malak andrelani ti alo sei to boka Russia chuan US le Venezuela inkar buaina chu azwal zel wangin missile thlok chakle hlom tak mai hypersonic missile changkang berber ta chu Venezuela nena US anlo dan cha thaina turin thon thei ani donani ti asoi bok ani Khovel mun ranga boina in mung mek le boina om mek te hi azawai hian mun khata ain thlung khom veka chuwa in thlun khom na chu Khovela Ralthuam le economy lampanga in el na saber Russia le US sa ani Tichuan Middle East sa Israel le Hamas firfiak polta in kara boina met mitur hian ama chau point US hian thaina sang tak anaya mase boina jongjong in thlun khom na hi US point na hriat chiane mawangin Gaza ama chawa maladu lawin Muslim ramthrang te ahui khomta mase chu Israel du dan aloni silo wangin tunthleng hian Gaza peace plan chu ti hlotlin thei alani tari lo ani Tichuan Russia Parliamentary Defense Committee Deputy Chairman Alexei Zuraflev chuan Gazeta ariu nena asoidan chuan Venezuela laka US chet dan hi thilnun ron thak tak ania US hian runatum po ani mai thai boka engpo ni sela chutiang thil thalo jongjong chu Moscow chuan Venezuela laka hian athlen kanram tingai don lowa tunlai thiamna sang tak manga siam Oresnik missile emo caliber cruise missile te hi kan thian thatak ram nena hian kan pek na tur kong daltu engma aom lo ati Venezuela thlop tu ramlang sar kan soijinga hian Russia hi apoi mozwal bika hret thiamol samjonga soi chuan Venezuela Ralthuam jongjong hi Russia kutain ngat ani deuh veka Tichuan Russia Parliamentary Defense Committee Deputy Chairman Alexei hian Russia hi atak taka chuan Venezuela key military technical partner poimo le lian ber hania small arms santi ho Ralthuam te nau dewatanga aviation van boruak lampanga tanga manchi Ralthuam te thlengin Russia chuan kan supply vekania Venezuela nena Ralthuam kan pek chi rang tele engzat nge kan pek to ti chu classified ania
puanzar lawin ramdang telaka uluk takin thup mania chuwangin Venezuela in Ralthuam anei te hi chiang takin America hian hriase chuan mak atimai thaya chung Ralthuam chi hrang chu Venezuela nena kan petong bokin kan thian tha Venezuela nena hian Oresnik missile hlom takemo caliber missile system chi hrang te po peturin mindal tu ka hmulawa tunhaya US in Venezuela hi vau thain harum thai ranga hetiang kara hian international law chuan kan Ralthuam chu tiang chi te petur chuan khapna engma Russia laka hian anei lo ati Gazeta Arian report an pek zeldan chuan tunhnai thainge mazat chungkhan helai biala boina chuak hi anasa hlea chu boina na satak tension sang tak chu US in Venezuela tuipui hnai loka Ralthuam hlom tak le sipai te aron dabel zelwang ania Russia chuan US fighter jet te bomber te drone te spy plane te indolong warship hlom tak tele tuipui kamvela indona chetlachi Marine Force ho hengemazat aron dalu belti chiang takin country-a chung sipai Ralthuam indona manchi te chu Kovelin asoi selona turin US chuan rilo dona tan amangani ti apuanga chu thilnui jathak takani anti Gazeta Ariule Newsweek ten report an pek dan chuan September thatrang khan heng Ralthuam hlom tak manghian strike nein rilo an dawani ti an puanga khamit tranga tun thleng hian mi somrukin nunna anchan towa US hian tumsom hiayatam Venezuela tuipuya air strike anei toni antibok Russian media Meduza in report an pek dan chuan hetianga Venezuela tana thilthalo tak le hlom tak mai athen mekawang hian Venezuela President Nicolas Maduro chuan athian thra ramte Russia China le Iran te chu sipai lampang te thuam chaka tanpuina peturin hadila Venezuela hi anthian thatak ram hani wangin Russia China le Iran te hian chu dil na chu an pomveka US laka Venezuela inven himna tur le US an lo beilen na tur Ralthuam te chu tuna hian heng ram pathum te tang hian Venezuela thon tan mek kani tin an report ani US le Venezuela boina chungchang kanron report tum khan kanron soilang towa helai mun hi indona field thar hani mai thaya khovela indona boi thak le lomber ta jingami battlefield thara Venezuela hi a om handringani ti kanron report to ane Interfax News le Azias ten an report dan chuan indona mol thar battlefield thar hi US hian ahong tan mek ni na khriata hei hi khovela military conflict athen na thrang ain laom tak ania achan chu US le athurwal pui ramthrang tele Russia le athurwal pui ramthrang China le Iran te po telin Venezuela hian in bei thei din huna anding meka he borok hi apuak chokani chuan khovela indona rap thak berle laom ber ani donani anti expert thrang ten an soifiadan chuan aum ziaber chu tuna Russia le Ukraine indona kaldanang che hi ani andringa US hian Venezuela bayanga mase Venezuela nena hian Russia China le Iran baka Russia thurwal puidang ramthrang abik takin North Korea le Belarus ten Venezuela hi Ralthuam mangin hantan pui bokanga Venezuela tang hian US kap tur hian in naitak ania tichuan Venezuela hian van borok lampang le leilama in Venetu Ralthuam chi hrang te heng athian tha ramthrang atang hian anei trau to boka Reuters chuan US point Puerto Rico Saiba Roosevelt Road le Fort Buchanan muna te F-35 fighter jet te helicopter te transport aircraft te sipai hengamazat te handa towa heibaka hian Caribbean tuipui chim lampanga indolong hlom chi destroyer chi hrang hengamazat US hian ada towa US Navy Task Group te tuipuya le khomwala chathai chi amphibious ship hengamazat ada lut to bok ani tichuan Venezuela naiwai mun hrang US Southern Command chuan thona tuipur tu fuel tanker plane chi hrang tele bomber te baka Venezuela ram en thak na le Caribbean tuipui pumpui en thaturin reconnaissance plane le van borok lampanga hlom thleng thei te en fiana special observation operation te US Southern Command base satangin regular takin operation annayani hantibo Newsweek chuan thilakal fulo hlau chuan helai hmuna hian engtik huna po indona hlom tak chuak thei ani meka chutiang borok sosang takara chuan President Donald Trump chuan 60 minutes nena interview anei na
hetianga thila thlen hi karing ngai lowa ngai tua po ka ngai tua ngai lo boka mase Venezuela tang hian rui hlo chau kanrama alo lut lowa na satakin minti chia kan du lo mi sang tam tak kanrama anron pailuta tanin atangin kanram chunga anron lutira an tanin chu kanrama anron pailuta ne hati heti lai hian Venezuela thop tu ramlang sarber Russia Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russian state media TASS news nena hasoidanin Venezuela thil thleng hi ngun takin kan thlir me kani diktak chuan muanom takin helai mun hi omle thoi turin kan du hlea hebiala hian sipai te tharum manga in beina thar chokchuak lo turin US hi kan bei sayani hati Florida state atanga Republican House of Representatives Maria Elvira Salazar chuan Newsweek nena haril danin Trump administration hian ati tur diktak atimeka Venezuela in than puin hunung berkha nasataka teaching pen ania chutianga in thanna diklo takawanga dan lawa Venezuela president nina chalmek tu hi athunai na jongjong nen paitha kandua Venezuela nen kanin ramna thuthlung Barbados sakhot chu azom ton lawani ti nikum khan Venezuela dan lawa president nina chalmek tu Maduro hian asoyane hatibok hetianga US ain soithiam violai hian Russia Parliamentary Defense Committee Deputy Chairman Alexei Chuan US hian maniaro in rel tura independent drum Venezuela hi andigna chan vo zalo takin hapal zut saka nasa takin room thai masala US hian Venezuela in Ralthuam nei te hi harhachiang lawani Moscow kut chuak intermediate range ballistic missile tam tak Venezuela hian anayani hati Newsweek in han report dan chuan Russian President Vladimir Putin hian Venezuela Ralthuam hi amain soilan na halo nei towa Alexian Venezuela Ralthuam intermediate range ballistic missile asoi hi Riain alet somachak makten vela thok thayani ti President Vladimir Putin chuan amain alo soitoni antibok tichuanin dona rap thak le hlom tak chok thut thai khopin Ralthuam hlom tak tak mangin Venezuela le US chu anin tin ther ta furmai hani ale lam le lam te thiamanin ti ve ve a mase khovela hian ale lam le lam ten thiamanin ti ve ve wang hian in dona achok thrin reng bok ani Khovel media lian sang te hian President Donald Trump administration in US Ralthuam hlom tak tak an chelek na chan hi rui hlo an dona ni ti soima sela chu chuan lam chu an pompui lo hleni in hariata The New York Times chuan US official sang te na tanga kan thu don dan chuan Trump administration hian ruam manna chi sang Venezuela hian anaya chu America mi puita tan po thil thalo tak ani thaya in dona hlom tak khring chuak tu tur po ani thai bokane tin hanlo report to ane tichon Forbes in report an pek dan chuan US official engemazat nena tangin report kan donga President Donald Trump administration hian rom manna chi rang hanai zinga Venezuela sipai unit te Venezuela President Maduro ven himna konga na thok tu ta chu target bay antum ni na hriata heiba ka hian he boina hi economy lampang kai noi ani telboka Venezuela President Nicolas Maduro hian Russia China le Iran ten hena tanga Ralthuam leina tan hian oil field poimo tak tak mai anai chu hamang tangkaya tichuan chung Venezuela oil field chi rang te chu US hian athunun na hnuai da atum donani anti tichuan ni jan khan Russia chu hanon tong chok le ta Russia top official Maria Zakharova chuan Caribbean tuipui le ache vela Venezuela mi telaka US in kutathak ma tang to khan Kremlin chuan US thil tum hi akhrachiang em towa President Donald Trump kai khroina hnuaya America hian anram tana hlok na tur sumle pailam panga ham thatna tur lo chu thil dang ngai tuale ngai poimo ber dang hanai lowa Ukraine rare earth minerals te US in anai thaina turin Ukraine nena Ralthuam hlom jok te hanpea khatiang tho khan Venezuela leilung hau sakna te US hian adu wangle oil lei chuana mun le thlit film na mun rang te US control na hnuaya da andu wangin rui hlo tol rutu te chuan lamin sipai tam tak tuna hian hachet tirmeka hetianga chet hi US hian athil tu mani rang chuan Ukraine in dona ti top tura in ram na thuthlung chu engtika ma US kai khroina hnuaya siam mani ngai lawanga Venezuela in dona top thailo hlom tak chu alo thleng bok dona ni hati he boina chanchin kanron report nun ber kha September ni som palivel kha hania US chuan F-35 fighter jet te Puerto Rico ada bela
in do long le fighter chi rang ten strike kan nei zau ranga ti chon October ni som ni le pasaria US Navy destroyer te US Marine ho te Trinidad Islands sa US base sa dalu bel ani ta jela US jet dan hi in do nam ha chon turang mai ani tin media ten an reporta hemin huwa hian in do thlona hlom tak phur tu Ronald Reagan aircraft carrier strike group te Venezuela nei tak Caribbean tuipuya atirlu to bok ani hetiang ani mek lai hian Gaza peace plan po thirzai nok noi mai thlir ran hlei theilawang mai in abuaya President Donald Trump chuan White House a media te hakomna International Stabilization Force si Gaza engtika nge din ani don tia han zona chu tuna tanga hun reilo te a hian chu din ani thoi dona din nge ani don ani ti a soilanga Arab ram tam tak ten atulani phot chuan Hamas bai turin an sipai te ron tho turin hanin peni ti a soilang boka Arab ram sang throi tu te chuan Hamas ho ten Ralthuam antung du lawani chuan Hamas ho bai turin an sipai te ron tho chuak turin hanin peirang toni hati mase hei hi The Times of Israel chuan tukin Dariat Vela report tan pek dan chuan Arab ram throi tu diplomat ten an soidan nen chuan hei hi thilin kalplat ania Anni chuan Hamas hian Ralthuam te antung du lawani chuan Hamas firfiak poltanen in beitura Gaza an sipai ta tirlu chu an du lawani ti chiang takin han soitone hanti Israel media frang chuan International Stabilization Force din natura hian engram tenge teldon ti hi tun thleng hian chiang takin engma nem nge ala lawa mase chu ti chung chuan international law nuaya International Stabilization Force ta hian thunai na sang tak an nei theina turin US Secretary of State Marco Rubio chuan United Nations Security Council resolution chu karle hian pass tu manidona chu Stabilization Force ten thunai na han nei dan turle danan zom tur te rom manatur ani dona ne hati US Special Envoy Steve Witkoff chuan White House Advisor Jared Kushner nen meeting poimo tak mai kan nei puya Hamas chuan an Ralthuam te antung dona ni ti an soya an thu soi chu an zom ngei kabai saya achan chu an zom chuan Gazatan mason na le rom man na kan nei hi ropui tak ani dona ni ti an rethi amani ati masa diharet chuan Hamas hian Ralthuam antung dona ni ti hi voi khatma official apuan na hanla nei lawa tun thenga Gaza an thil ti dan le rom man na an siam dan jong atang hi chuan Ralthuam tung turin Israel chuan angai lo antibok hetianga Hamas solaka Israel in rin na angalo meklai hian Africa News English chuan Austria Intelligence Service ten Hamas firfiak poltene na inzom na nei Ralthuam.com weapons kase han manani tin han reporta weapon kase han ti hi Ralthuam tam tak .com na mun nilawin Ralthuam pakhat chau nilo Ralthuam engemazat mun pakhat .com an soina hanideu bara Africa News hian an soizel dan chuan Austria ramchunga Intelligence Service chuan Vienna kopuya Ralthuam.com Palestinian firfiak pol Hamas nena inzom na nei nia an rin chu an muchuaka hei hi Europa firfiak ten Israel mit te an beina turnin Ashriatani hanti Austria Interior Ministry in thuchua an siam dan chuan nuchuina kalzela Ralthuam nei tu ni Ashriat British khole tui kumsam thumle pakomi chu London kopuya manani tin an report bok kane hemin hulok hian Austria Interior Ministry chuan London a hanmi man hi Vienna kopuya Ralthuam.com nen hian inzom na het tak an nei ani ti nem nge ni hanti an thu chuatanga halan zeldan chuan Europa Israel khole tuyemo judasa khobetu telaka poi khoina thlen tir hi an thil tum ni na hriatani hantia masen miman hi Hamas member chu hanilawa mase khovel pum huwa pa firfiak inzom khom nairo chuan atela chu firfiak pol inzom khoma chuan Hamas si antel bokani hanti tichuan Europe ram khoi hmuna emo abik takin Britain ani mai thaya Israel mi temo judasa khobetu hrim te beina tan man antum ni na hriata chutianga poi khoina tan chuan Austria khopuilian tak Vienna khopuya hian heng Ralthuam te hi anron lalu tani hanti The Tribune chuan Vienna khopuya hian anthil man te hi chiang takin tlangzar anilawa masen man jinga hian hangan pangale silai mubom somvel mantelani ti report kan dongani hanti Austrian Interior Minister Gerhard Karner chuan extremist ho ta hi chuizui mek zel ania anlaka hian ngai na thiamna engma Austria chuan anei don lo atibok
heti la hian US Special Envoy Steve Witkoff chuan Rafah khopuya Hamas firfiak pol zatanga jahni vel tangmek te chu an Ralthuam te antungani chuan Israelin ngaidamna peturin US chuan anorani ti anem heta The Times of Israel chuan Rafah khopuya Hamas tangmek te hi Hamas Deputy Battalion Commander kai khroina hnuaya om te hania an vai hian miza somnga tanga jahni vel nia hriat hania heng Rafah khopui chunga firfiak pol tanela in khungmek te hi US in nataka anor chunjom zel wangin IDF chuan an Ralthuam te antung veka hanin hlanani chuan Hamas control Gaza emo ramdangan kal Israel chuan ramti sakturin sarkar hroitu tenhen atanga phalna dilin hanhak meka heti rol hian Hamas hi anin surrender dulawani chuan tha vek ani donani ti an pongbok ane Tichuan Nizan Khan Gaza le Lebanon chungchanga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Security Cabinet meeting akawa hemin hu hian IDF te chuan Hezbollah firfiak pol infrastructure te targetin airstrike anei dona Lebanon chimlampanga khopani chu mipuiten chuasan turin hriat tirna hanpea darkar khatnu vela bomthak tran ania nimin le nizana Israel sipaiten Lebanon ramchunga airstrike anei hi Hezbollah firfiak poltanena in ramna tuthlung hanzian nuwa Hezbollah holaka Israel sipaite anchet natber trum hania bom thokna tak mai muntam taka thak zui hanita hane voin thleng hian IDF te chuan mipuite in thiar filhim tura hriat tirna trumlingot mai anti chuak towa Lebanon chimlampang rambung thren muntranga Israel Air Force 10 fighter jet mangin trumlivel strike anei towa Arab ram tam tak ten Israel and them thu chua an siam deuh supa heti rol hian IDF chuan Hezbollah ho te hian mipui te hi in phen na tan human silatan an mang thrinani ti Hezbollah ho hian anem ngetnon lea mipui tamna hmuna te Ralthuam an che khola Israel ka operation lian tham nei le turin Hezbollah te hi anin toi thar le meka chuwang chuan lo thai loin IDF te chuan ma kan la ne anti Arab media sang te chuan nimin tlai tanga voin thlenga Lebanon ramchunga airstrike kan nei wang hian mipui tam takin nunna anchan to ne antia The Times of Israel chuan Hezbollah ho hi Lebanon chimlampang Israel dep nai waya te Ralthuam tam tak nen anin che khol meka hei wang hian in beina sat hun layang mai khan Israel chuan full blown aerial bombing campaign anti Hezbollah firfiak pol ho telaka van borok lampanga tanga beipui thakna lian tham chu chunjom le turin Israel hi ain buat sainin ahriatani anti voin thleng hian Lebanon chimlampang khosang tangin mipui te chuaka in thiar filim turin Israel hian hriat tirna halati chuak chunjom mek bok ane